Ihum iskutia long pen ongdong rakyar muken eblong. Jakong po cek lo ni paing korni. Arni kangsam porpai ni rajite mapor malam arlo lopen Abirta long dun se. Borpata rosi dipen borwa bokajan SDPO John Das Nilapar Soikia. SIUB Biplop Das Asi Bida Bora C20 CRPF Camp. Police station istapalang litemen celang si. Ihum demapor pen kewang mom iskutia long pen ongdong rakyar muken eptilom. Bangso rakyar mu total of 30 box heroin. Lapen 323 grams pusip chinidon. Lapen bangso rakyar mu international hitiador pulote 3 crores and bag doji pusi bokajan SDPO John Das alalin pen ferangke atum karjo nang pachini don lapen bangso kachinang check scooty registration number NL07E B0556 pusi pangthek pon aduntu kachinang check abang pomen laposan helo netra bahadur sunar arta ningkan thongke bapomen munumaya aro omen singrajan district demapur nonamat borpatha raikom se ke tumben karjo parte tokbomlang pusi chini don bokajan ben laran leke Loti Kimi Karbi Anglong. Adap. Sir. Hah? Pati betul. Adap. Sir. Pati betul. Nilip MSC Pobitro Rongpia Pan Karbi Anglong Thomas Consulalong. Ye Marpu Pek Punovek Nangji Pukang Kapasikpon. Lakaing Korapo Nilip MSC Constituency Kapalo. Chokela Richo Milito Work Krong Tom Kachatawalong Metang Nilip BJP Mondol Committee Asaimalong. Jakong Po Cheklo Nipaing Korni. Arni Kangsam Porpai Nia Porben Ferangkia Maikanipon. Karbi Anglong District ke Pining Peningkan Trox ke Pata Lidera Pita. Lakaing Korapo Nilip Constituency along Kaching Tora Warsai Kelong Dun Deapai Sangmunaglo. Athe kopi koson pelane staha komentu pelenesda apongtin emisi khai denbo matum apanda MKP ponke SDC ho Chandra Kantate rangot em longdunlo lapen last office inot crowd em cheklener ke panverlo laso pen apian ke pining penan nile balong ke ningkan thongke braphoso se Karbi Anglong Thomas Konsela long pen nilip emisi tumpani marpu kipi ponpe laso te impulote ningdok pigan Non-Hajang Karbi Anglong Thomas Council election Surini Rankorani Nilip Constituency along pen BJP party pen kaidun Pongnian elected MSC Kelong Donabang Pulo La pen penara tumno nadhuke MSC Pobitro Rongpi Pani Marpu Pekpon Vekji Pusi Nilebara Tumani Bang Chong Dinglo Bonta Pipon Pedet Bonte Si Ningkithe Dolang Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Bronghang Lapen Assam Chief Minister Dr. Hemonto Biswa Sharma Panchoning Riponlo Non Santa Marpu Kepek Ponsi Dolang Lasi Nilip MSC Pobitro Rongpia Pania Marpu Pekpon Vek Nangji Pusi Jakong Po Cheklo Nipaing Korni Nilip BJP Mondol Committee Office Secretary Dikonto Soikia Lapen Job Morcha Maipu Moses Terang Beren Bora Kisan Morcha Maipu Jitupon Thengal Atum Ferangkia Maika Nipona Hut Kachoni Pon Pini Marpu Pekpon Vek Nang Po Pusi Kang Pon Chokia Lapen Philip Tisu Loti Kimi Karbi Anglong Tôi dun MC tôi pahai dun lo pahai dun dak bena pika me membatah ini apong si pahai dun hut itu nili bara pending khelo de nili tame em longpo bo si tumning khelo bonta nili ada ta kemang akar ia kangchir lu dun tu da song itu si thelong lo ase pini itu nili BJP Mondol Committee hol me nili BJP tapi nili barat pen itu tuningi kelap hello autonomous council long kerja Dr. Tuliram Bronghang apan itu tuningi parpik lo de alang di nili barat apan kang jinso je pan apa nang kang kon pon je pan apa nang kelang pon bom je pan itu tuning pon lo
tapi na par me tung chunubi pon sa pohlo tum nilip ke ningkan thongke pra pho soselo ke tum em kabe SCC agomene hutame tum em long dun de tapi na par me congress ningkan kre pho nang chari ko tami tum em long dun de tapi non BJP sarkar de me batai hindi apong MEC pahay dun de tami em mabang long dun de lang nasi itum ning thelo non la som thom arpu ki babat ponjia fan kaching bai pon ateng pen improve lo patangte nilip sutame la som thom arpu moment isi ke nilip pan panong pisi pipo bo sini tum nilip barat na pen nilip DP Mundor community hoy pen itum ning thelo la si la em bang ke thom em ke thom mang bong pen non nakimi ki babat ponji polong pen isi ke em pekpon po sini tum ning thelo la pen tobar cholang ding lo la pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pen tengok tim Karbi Anglong deja tumaphan na pen Karbi Anglong tumos concert ACM tudam long hang sar pano itum chunubi pon parpig lo asi dili parat pandami noni phong ke em arpu pebek posti nitum ning thelo na pen ado we panta ni di chorobar piglo pingi maso press mislong ke bang nili press club atong pala chorobar piglo atu pidu pen tudam mal poso asai pachun pon na patame itum Mundor committee pen atro pipar piglo karda কাৰ্যালয়ত আজি প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱলৈ আমি সমূহ নীলিপবাসী মণ্ডল কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে আমি তেখেতসকলক আকুণ্ঠ আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ। আমি আন্তৰিকতাৰে আৰু বহুত মৰমেৰে আজি বিপুল ভগত ২৬টা সমষ্টিতে যিহেতু গত নিৰ্বাচনত শাসকীয় দলেই নতুনকৈ আকৌ কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ দখল কৰিলে। আমি নীলিপবাসীয়ে আশা কৰিছিলোঁ যে দ্বিতীয়বাৰলৈ আমাৰ নীলিপ সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মৰমৰ স্থানীয় MSC মহোদয় মাননীয় পবিত্ৰ অংকী দেৱক নিশ্চয় কাৰ্যবাহী সদস্য দিব বুলি। কিন্তু যা নহওক আমাৰ এই ৩৫ বছৰীয়া যিটো আমাৰ দুৰ্যোগ নীলিপবাসীয়ে সদায় আশা কৰে এজন সুনেতৃত্ব আৰু আমাৰ নীলিপৰ উন্নতিৰ কাৰণে এজন কাৰ্যবাহী সদস্য নিশ্চয় আমাৰ মাননীয় CM মহোদয় দিব বুলি আমি আশাৰে ৰৈছিলোঁ। কিন্তু আমি সেই সুবিধাৰ পৰা নিশ্চয় আজি বঞ্চিত হৈছোঁ। আজি দুখৰ বিষয়। সেয়ে পুনৰবাৰ তেখেতসকলক একান্তভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাক যেনেকৈ গত আগৰ 5 বছৰৰ দিনতো বিজেপিৰ শাসনকালত মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কাৰ্যবাহী সদস্যই আমাৰ নীলিপ সমষ্টিলৈ যিখিনি মৰম চেনেহ আগবঢ়াই গৈছিল, আগন্তুক দিনসমূহতো আমালৈ মৰম আৰু সহায় আগবঢ়াই যাব। যিহেতু আমি আটাইতকৈ পিছপৰা সমষ্টি নীলিপবাসী, যদি আমাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নতি হ'বলৈ লাগে, যদি কাৰ্বি আংলং এখন শক্তিশালী জিলালৈ পৰিণত কৰিব লাগে, নিশ্চয় আমাৰ নীলিপৰ কাৰণে এজন কাৰ্যবাহী সদস্য বৰ প্ৰয়োজন। এতিয়াও কম পোৱা মতে জানিব পৰা সূত্ৰৰ মতে 3জন দিবলগীয়া কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পদ আছে। গতিকে সেই নতুনকৈ দিবলগীয়া কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পদত আমাৰ স্থানীয় MSC মহোদয় পবিত্ৰ অংকীক নিযুক্তি দি নীলিপবাসীৰ মংগল সাধন কৰিব বুলি CM মহোদয়ৰ লগত Langparpan Raju Terang Hemalong EPSLC Asong Atumpan Executive Maikang Nippon Jakong Project Lo Nepal Creature Keperni Lakhaing Ko Ratrok Dwar Bakri Constituency MSC Angkangpi Daitor Police Station Keparo Langparpan Raju Terang Hemalong EPSLC Asong Atumpan Executive Maikang Nippon Dwar Bakri Constituency EPSLC Mondor Sing Tipensi Bangsa Maicharipon
la pen kya lia mana peng pen ka chatong dun lake Dwar Bagri Constituency Committee PSLC Secretary Robin Rongpi Dwar Bagri Constituency Committee PSLC spokesperson Bristom Terang non hejong Congress ai pen bahini PSLC long nang chpok tuna bangpu Chandro Teron Kangbora rong par pen ke Dwar Bagri Constituency Committee PSLC klemang photum penan chatong dun Niretung bangsa mai jasme pet kang ni pon ke jakong po je klone point ko raisier ni pitung rain thama constituency long meeting ki dun je phansi jigite wa mai kang ni pon pose president Mondor Singh tipen ning je pon lapen ke non hejong niretung malong congress ai pen nanga chpok dun bahini korte etung pan karso pon mate kedeng pon kangbora rong phar lapen Chandro Teron alang litum ke rongbong khada police station along non ke Chandro Teron ke president kangbora rong phar ke secretary PSLC along arpu deng dun lo puta President Mondor Singh tipen thanpon laban kinon ke bang town committee election along stame nilitum Dwar Bagri constituency PSLC asong penta kitu runje panchisik chidang pon bomlo puta Mondor Singh tipen thanpon Kaziranga pen Thompson terang Loti Kimi news Karbi Anglong So rasa sini nilai tu nak sini nang parpan dak nilai tu PS apa sejen hem ni tu PSC executive meeting kang ni kala hello je non kewang je tarik incorrection isi ani bitung reng thama lo chukedam tang di pulong son dak ha nilai tu dak PSC really meeting padoji la so really meeting padoji pansi pini nilai tu Dwar Bagri constituency executive meeting pandulo na so meeting ke padu ke laloni tung poson te huda Dwar Bagri arat tung te tame ong tung arat oda ke chitong lon thegi ma pula so putra ne tung tinti kungwai seng pailo ate pima pute nile tum EPCC tum nonamat nile tum malong tangka mahawe kidun je pan kasih sakdo na se bond tame ne tung oda kele dunangi kenang so ate piluma pute nile tum EPSC tum ke ahok pet se हे फन कति सोंग लोंगरी फन कति सोंग ना पेन के इरे तुम 60 डॉलर बंदा कति सोंग 244 बंदा ने तुम ahok pet सोंग ना से Karbi Anglong आराध फन नेले तुम नॉन करम तंगलेम डेट पुछता में नेले तुम निंग दिबे ना पेन के वांग जिला अन नेले तुम कोसन से EPSC दिपाई पेन Karbi Anglong आराध फन कोसन से कराई कोम थे गिमा पुला ने तुम Pinion in the Dode Sang election, you get a make lembongo, Nasi, Niletum non Taring Koras, Sita, Ha, Bituring Tamalo, Kepaletun, Beggy Pantipinitum, Sitting Wilo, Napera, Kanta Chulo, that you need to Paleton Beko, Taring Kora Isike, Ongdung, Arat, Netum Dwar Bagri, EPSC, Tembang, Zamekito, Dunpuda, Napela Solo, Pinina Chiton, non Kelahelo, non head Jong, MEC, Kilit. Ahud je Kongres tolong kembo matu kita me pini ne tum dak executive la taring ko resi bitung reng thama long kidun ji la so puta ke wai lo lang litung kita me ninga klong pen EPSC paningkang sam dokok ayone ti kedam tang ni ni to pang lang tum PSC seng lo hal so PSC seng ahud nile tum ham ta ne tum archumuwe na sipini lang litung kita me la da akon ji tong dong te nile tum pini la Terona sang open rong par sang open nil tum pini archo ponglo na si pini pen kalang ni tum tame EPSC tum ke claim ke dam nese choklim Karbia ke pan kating hondo bolang ni tum ning ke thedo se pini nil tum lo nang chi pok don lo na pen alang ni tum ninga klong pen Karbi arar pan kating hon
ang tek APSC